Mommy Pamocho, medical damase. Only wa bedwa fu nyina seme ba ye nso magime ofeso. Na mo akonya se de ha me no memfa ntodwa. Me pache from me Samuel say bi said de wo kan ye no. Pacho me free ni wadu biase. Wana me wo. Asokwa adanse asokwa ni wadu biase. Pacha ai mommy. Ko mi kuro me ho na me fa. Twem ni wadu biase na mabura kwa me edu. Na me ko forest road. All the way achimoda. Na Pamocho de tiene se me ma me free mu wa abra na me wo 9 years. Oh dear. That time na me kaya me se na me wo class 3. Ti me nana ena tete me eye do wo me maame. Me nana me maame. Ena tete me. Ye nuafo 4. Na me ma 3 oba baako. Me na me second born. Time I me share school ase no. Me kodru JSS 1. Ena madam fubi edimiwura adie bim na adie na odimiwura mu no ka kire me se be ma de so pese wo tadua mu aye obema eye tentene ye kese a udware a na o massage na ase o twetwe obema no hey atia kotum na mo de semene twetwe mo be medwaye madam mommy pacha mommy na what feelings na what feelings pacha satam na wo vie say what feelings na me kaya me wo be 13 14 years wo ya kwada bone ba to aso what the in court tibe just one madam for na kan no ebi wo ha me ta ko mu fie ti me ma me wu ye no ma me fa me se ne ba e de ne kan ne ma aha no odina be ma ba ko pe ti op fa me kan ne ma ho ti bi wo ha ye pon school a o de me call ma me ho na o ma me anu aduana me ni nyina adi enti ebi wo ha wo dwale e ne me giranche no odwale to no no odwale a o de ne nsa ene semana no o de fa ne be ma ho a na asola tententene o so hu wo ye bia be ma be tenten tetrete kese enti me so ede sa de ne be share me ho so ti be Jesus 2 kono be 14 years me dwale bia na me twetwe me be ma se ebe ye tentene aye kese aye tetrete na me pa che o me ba o ba ye we kura baburo o ma mi asemo amene wo kanu di no kore me wurade no soro be ye wotana bia amen ya na wo twetwe no ya na wo te atenka wo ni pedua no mu o me pa chan ya wo fidie pa chan me hu sane me ma me sperms babo ntene gufom na kire se wi a wani mu aye ojobiri pa chan fidie wi no pa chan na unia no ya no no wotwema wo ana wo ana de won se pa cho mia na me twetwe ade yo no so ya se mo no mu gina be to aso e ti o kire me sa de wi no me free no hokom me fi a me dwara na me yes ade no ti me yes ade na from JSS 1 e de ko JSS 3 na me chance yes me ye no fe ja me ye me hu spam efije ma anya nko akire sha edi be me se be bosome ba ko bosome mienu ko no afei de me twetwe me be ma na me spam se free mu aba na se asomi dem eti mi am se adi se de ati atomu o momla o ati atomu o to aso e enti e ma mani ba gye ho enti me dwale bia na me ye eden no chese asem na o kan say be ma me ye ka se me ra fi no kora eden no na ehia me pa che wo PSC producer the picture bi kire me say ubema no ba cha mami e Dr. Amuzu baby a wo bi atie na brante obehia eduro na nkore nwotwe to aso enti emre bi e ho nso ya na me koda me ko mu ho ameda omo ho e ma ade me na infa ne se wafa me no ha boy no nko a wo ne room ti mattress da form say me ne da so ti me kwa me ti mi da ne ho na ade a chia ma ba fia bedwale na me ko school ti me koda ne ho a
me baby me meda no my thread no side me meda no ade enche na me twetwe me be ma na ekọ animu no me koda ne ho a first me koda ne ho na ntisa ba afi me koda ne ho a baby me da ye no na eho asay sperm ma pepiagu baby me da ye no na me box mu nyina asay na ye me furu so ne me hu nyina ti madam for na say first wo beda ha na aha nye sei adan na say dia wo da ha na aha ye sei and am so me de minima de kro and I say there be we otimi de ne hwene ekọ best spread ne ho no hwia hwe say e sperm ona oda ha me ha na me da na satam no na watwetwe na wantwetwe na matwetwe na matwetwe na da wo twetwe a wo pepe no wo wa hu me hunu but ade sana me koda ade be chi no na ba bia me da ye no eho sperms agu ho na sperms ni bia ye me ho te se de me no obi ada no okay enti me sana madam funa ka chem say there be we dey sperm adai mo problem na am se me de minima de kro and I say any be say me de bia me koda me ta dwene ma ho enti na me sa no and na satama wo yes ade na na oba dada bacho na me no oba na ada na say wo no two feelings wo nsam nti samenem bacha yo to aso enti me yes ade na ema afei me wie just 3 me da bia nso ana sa ade na madam fone kana na me hunu ti afei me beda me ho nso still me da sore na me hu nyina asei na no ho no menti ase ho ase no obi no bedada ye mu ana mommy mpacho sa na tie mada no chese asa obi bebutu me so chese one me da na me ho ye me de enti die nkwanhia na de makohia na nipa obeda aso no hu nanim me hu nanim na de a etie ne se oyusu omo twa me ho ahia emma bia me ni mu se bia me namfofo ene otimi de we anim ba ade a chia no de we anim ba sa na na ye sa oba no mami a obewe wo no ya na topem wo he me pa che bi wo ho kra de bi wo a ade be che etimi ba ben plensa wo be na he mu ye ne etimi bi wo etimi ba be 130 ma so akọ horo me ho na san ba be 430 se wo ba ko no an wo di wunya me ba chan wo be na ni yeden ba chan mami ya hunu nanim sa baba wa na mere wafo ya me no tete he bi ebi wo ha me hunu me hu panyini bi ba ko pe menim no ya wa ye ufie nipa me pa chan mami meka ko duru ho kabla na wono no ufie nipa na wono no wasori ya betena wo so o emi fie nipa wore wo ono kwa na hwe mi school meka na sa kakra na bra wasem no ene mi nya etie ni ngina ntotoni ade oba bibia o ma me bibu se chire mu se de be na daachi ye de be ye hisire bia to ho no bi ba ye hunu kwa de be fa so na asem wa me die no eye honhom sem adifo mebo ayen be ba che yo mami enti mi wie SS mi wie JSS e de ko senior high school na senior high school na me ko ye no enam afei me drew SS1 na ekọ no me hwa me nipadua na nyini me ben ma de enyini unyi so no de eno de enyini enti de na me ye ne se yesole ahomachi ne enyina yakọ bathroom akọdwale enam me ben ma nti no me mo ida se me kwakọdwale ntempa me fele me se me class ana obi be hu se me se na be ma de fi se school de ahwe ye be selewo enti ida se me dwale ntempa ana se metwe ma obi agalawie ansa na makọ class ti me late na me ko class ne ebom ya ene me hwe na ade achi na manim ade ya achi me nyale because me twe ma obi agalawie me late enti me nyana me ko class ye post ko ma fast adare de mi nya ohwase ahwe chega so yiri si neti unyale na wasa pepe anajo na ade akoto na class mpa chan na wa hemu tu etu ya netu o station to aso enti SS no me ko na 4 years enti SS1 SS2 me be ma kotwa na ye afei me do SS3 no minyini menya akwala aden na enu nkoa de still na me ye masturbation na wo me twetwe me be ma me de semena na me ho sane me ye friend samena mu ene e de bi wo ha metimi ye be 2 3 sweet soap
samne mudeno no enti ahomache na ama sole na obi ada na me kodwa me di kan yi baako me pon school ba enwum na ebe dwale ansa na akọ prep ti me kodwale ntem na ntoma san ye sa time nyina na oba bia nada na me na oba bia nada na ne na po oba na unsoso to aso enti ni nyina na me twetwe enti mami me duru SS3 no enam se dabi ade de menti ase is champion na ade na ase nkoma ye die wani sram so ese woda ana wawura huhum asem na aba opusa kafra nam se wosoro ye wadwawa sa se yo na sinti aso we de menti ase TSS3 ye ma kwan ena me kwasela me se wafu obi ti me kwaye no na me dwale anti ba ko ba be bowra dwaye ho minim de no obaye ohwe me bla na oba ma ne sasa no ye kra be ma so chen enkran kitinkite be 9 years ne be 10 years ene me re hoi se wo soa ne kasa no ne ma okay ne man kitinkite ase mi jame tawo ho nti now from omode breme no ena ankla oya na obie bathroom door ni si to obie ye no ena o se obema na ketekete da no mo sele ye be ma afiche ne ye be ma afiche no ena mo mi hye adwo na mi su ya were ho na mi so se enkra no kwa ka kire mi se wa bi go na mi fere de ekọ no but o man kwa ka no mo sele ya no mo de ko bo e wo fie na nim sha entimi na mse efie ha de me sa ha de me ma ha biem ade enkra na ayenti wan hwe me koso ba ha o mba kama obia ate ha enti SS3 ye ma kwan na me ba fie ye ba fie na me friend me nana eye me maame do tete me na wo hwe me school no na mse nana me ne tena dan mu me ne pe na mse nana eni we bi nkoyi o ma blabom na o se edi asema na me shi mommy no kwani miamie ni masturbation de man kan no ankyere me nana ba me dan na obi ni mabeda no na me kan na mse nana ebia na watwe obi ni mba beda mu be 5 times wo be yi wa mami ade a wo ye ganafo mumi ensolentia no o na dwama no o hina me de me kire se spirit be pa no de no ye ni de say apostle general mu na mumi enhu o wa ya matanga anayi kubusua ni did say we do be ya matanga ayamatanga ne wo ne dodo ne to nhyɛ danso na ne ye nkro na epu akosoro kakra to no odi nyasa ono mame papa kasa enti me trans yam sinana na me mo dasani bia mane na me sinana me pa chew bibi koso ma bra mini padua nyini me be ma de nyini ana o se sa ana me sinana me fali o me pe ogie metima aro me ho amo ahwe ana o se ma me hwe wona na ba no ai wono so ana me ro me ni kasei ana o hwe ti ono ankasa ne yam hye no pe de oye nanim no asa ne yam hye no me sa na me hu no ana oka che me se aya eba ye me de na me da ho a enamu da ye mu asa obi da me so ne me da ebi wa asa me pese me gi me ho me try say me gi me ho no na asa ya kama mi asa wa kama mi ntimi ho mi ntimi nye me ho mi free man free mani batia na me hu nyina asai hoden che wo a anadwum nsam wo hu o se uni Christ ya yanu bi yagine mu abo mpa ya idru anadwo ayena o da kwa ejede kasem eba na me hu nyina asai ana me si na otwibu etimba 5 times da ko bi nso etimba ebia sana na be ba etimba 3 2 5 days in a week 4 days in a week ada odi a chemekola ye bia 3 days in a week ya sad o ban to aso de nanim no ana o dane dane anim na dane different faces ele wode mesesi e champo anim ba wo champo ya de bajan na be ma de ya ibi ma emma nko ana me hu mu emma o matwa me ho ahia namfofo ebia abusuani bi kura wote far place me hu nanim nipa me ka so hwe me school ono me hu ne ba akopɛ ono so be we wana ono no de ne ba ya mintimu cheme ono no the experience ne de mi hu bi da na wo ba no wono na ya wo SOMPA FM woni wo beda ya wo ma abone doge
na no de o ma money do number je no de mi hunu ase me no obi da me ho yem no wa ba na no wa betena so ene mba cho sana meka no be wasre e hono ye ode esibe yankwe enti asema me ka kire se na se ni se na mi ko me na ka kire me se maka wate mame moda sani bia mane o wiase na ade ono na hu no me ro me ho na wo hwe no ne yema hye no ade we minim na me boss we begu manim ase school mu ye besleme efie kura mete so obi abehu de ekoso mablab mo obi abedi me ho yawo se panyini pa na obe ma ye hye enti mame mo so nchiro da sani bia wa asase so na sa na tie de a onim baabi o de me beko enti hono makoma tom yem se me nana eso o de me beko baabi obetum asem ne ho anamo momi mpacha me tena ho me nana mfama nko baabi a ene e bia school ena me san akoye enti me yakona msana na me pacha ma yi no no so de kobla ko school bla mo bia school kobla ti me ko school form 3 ye ma kwan second ni ye ko 3 times ti ya ma kwan 3 term me baaye me kan wan fi ena me de ko form 4 years me we 4 years ti form 4 no first semester form 4 me sa ba fie bim ena am se na ade we me ntiase wo san so de nya abotre me sin kan kiro bia o kan begu anim ase nya abotre enka me de ba ko ba wo de nya abotre ona na minya tam a on de adwuma me ye no na me de hwe mu school mo yafo o ma me wu ye no mo nyina mo da me so enti minya ho a me de ba ko ti momi me pa chaw me na na tan fama nko ba bia enti edu ba me hu se me na na no jese enya de so obeboa me anka oboa me ti wanfi sana meka no enti me tena fie 1 year me wi SS na me results by me try na me na ede me ko to school mo de me ko university ni mu nyina no na me ye masturbation no na sa time ni nyina na unya mfa wo ba me fa wo ba bra me ko do university level 100 ho na me fa wo ba okay enti level 100 no ebi wo ha me wo lecture room a bibi yem say pie ko masturbation masturbation fo yi ye bie phone line no a omo french rem etimi hye nipa so sa wo bra wo classroom nyina kasa enti lecture ko so a o ya washroom so wa around wa ko hewo ma pie ma ko twetwe me be ma na me ho be sa na me fine ebi wo ho wi a me hye me ho keke mata jem me ede me bia ma me san nye ba ko nka ho na ma san ye ansan na me friwa be san ba lecture hall me mra na the lecture na che na bia wo twam kwa de foforo so ko ti wa atopem de mami ba chan feeling na menya na jete no na edai ehia me ha enti ade amalu so class de ehu hia me kla ha enti e course so sa me ko invest ni for 4 years the 4 years no na sa time wo level 100 a wo fa oba na no oba ne na level 100 no oba no mene na I mene ne daye mene ne oba ne daye na de na ma me mpe oba ne se me be ma no aye kete me fele se me ro me hu oba anim pe mi age na menya no tina me fere se me yi me ho ana se oba me no oba e ko ewi a me yi me like na ama na hu ti me imagine say masturbation no ma me nyai endi sa de me fo ba bia wo fo ba e bia me fo ba e be ja be ti akọ enti me hia ba ya bi ne friend Veronica ti me hia no Cape Coast ti me hia na mami mpa cho me senepe ti me senepe na aba ya na ye de eti ase enti etoda na oba so oba me ho a me se me ma me kokuma se me kọ ha me kọ Accra me ni ho me yesei watutu na sheda ha mi suro me be man nti ehu mi suro ti sa edu we ngani wo se ada won pemi ana ada na me be slawa o mbese me ba today bi no se me am ye dai me ma me ho kwan no oba ha enti obaye no mommy fe de ne de me ne na anya hwe the second time ena me ne no ehia na me ne ne hia na no kwan nyame anim nie meka se 2 minutes kura mani ena me hu sane me piwie ya no me wan so li biu
atiatum me ho answale biem oba ne ye me yilam be one na me ho answale ei ana say ade we be how na you okay and me so then me pastor me say oba na me ho mfa me like me free hospital kwa na me bent me ho mfa me I'm not feeling well because anim gwase no so nto say me pe bibika and I say really and I'm saying I to was ababiem oba and the same thing and I say amfa ebi wo ho beba no me ne be ye romance be 2-3 minutes romance na me ho sane me Dr. Amuzu be hia woje ama na wo ha wi so na wa ho sane me ho sane a romance no be 2 minutes na me ho sane me ho ntwale biem and e be 2 hours me ne no room ho o kra me be mamu chese o mbibia bi no de obehu se be ma ni sha no anha no ahyase no na ohun ne se ebia pressure ana se ebia bibi nti na ama na twa komti wan head and blame me first day no ebia ne bufu ya mintimi nka wan kan kire me the second day of front any face ne bufu ye but when ti man kan kire me say but was it mama na ni anye o ka kire me mama na ni anye ana me say on fan kire me ensi biem the third day the same thing ena o ka kire me say said the ade ne ko ne de onu angasa na ni nye be ma we de o ntimi ne nye dai na emra o yes onene beda no na ojitu sitabe na ode mano ode utedu yake twasa no o mane da ho no wo fimu ana wotana wo ana o mane doge ka kire me cause wo die ni society and one sha na nuru inside the wago ti wo de prepare anu ana wo ye dey na wo Pachoma dog ni de me be ma ne kete ti entimi nye enulu kula entimi nye bro my sister me ba jai wo fimu ba jai mami fimu ko ba jai de wura edru ase ana no wa ba jo debi me be ma ne kete ayata akora fofla ya wonon bed 2 weeks at the nt and we again no kan no da ho ade aso da ho keke me ye nyana omiamia ne fon so tuntum fe o fantu poku ya so mame me de ye example na me ma wo fimu a me ba no a odi machire na me fimu ma wo entimi enya dwuma no kai na ye tutorials na ya na de oji bi be ba ma wo a be ma no kwa de ensole o nyati yakotum ensole nyati yakotum mami tell ya nyati yakotum de me kan bache ensole hey me bay and somehow we are graduate me boa bachai where we university bachai what radie bachai aw enti say no asam no afa ni ye baba o e ma bi num wo mu a ye be frɛ from phone so nyina se bi asem wo mu nim hu bi teni ye tu mabunu fo se monye very careful na wi ase bone ne ye wo no o ha same kasa ti mami mi pacha o girl no so no ebi wo ha oba oda ma ade achi enti me kai debi no oda me nchen kasa me kai debi no oda me nchen na oda me nchen no me so enam ma ho odinti ene de ha me nti no oba stories ene ebi wo ko timba me say ene de me ye fasting ene de say ene ye fasting wa sorry na sa bi go me nim se manim begu ase ha enti no ebi wo ha me anadwo me meda anadwo no eye me ti se like me hu ne se yada woda ho me so me da ho eye me ti se as obi ni me da woda ye mada no na me be ma hye obi anum eh woda ye nim wa fu be ma no aha eti many be me ho abebo pitiri na me sole no many be me ho abebo pitira me sore no na fese kan be ma na hye gen nanum gad ye hia Veronica no ya wo bo ne kuradui me fa mama na wo fu be ma no wo fe me be ma no ho na wono sa na ope
Ai mommy ono am say friend say buroja abu say dey ni o kan kire na che say wo feel be ma na no me ba chan wo wada no me madan say eyem ti ade dayem obi ni me ye bibisa nti mani betie no na obe ma ne hye nanum na hye nanum abi je munya na mo frɛ Veronica na maye ya agyan bi ntwentwe so kopem sɛ mo frɛ agya emoso maye yo ne yɛ so nam kwa mu a wo ba na ye nua no mɛwɔ enkransa papa toast akua boachoa fosua Sarah wo ahene apam dada ne bra Philip ne eben mu nyina sɛ show yi wo mu gina mu dendende sabela ba ya wonum etie bi same kasa ti mommy ti bua masa na me mash eh Vero ede na wo ye wo se ada wo ya akwala we ye be ma o why di se obetwem pona de we niam bi se ade nwanwa onye onso adwebɔ a obu baby mentwem pono sadai ha enti mommy me bufu kula na like menkasa mekano a no da ho na bia wajai na mada sa ade na me se me hu ne be 3 times or so ti eduru ba bi no mintimi satisfy very no enti no say the tian say oja me hoko because obabi a stories ene me de me be ma share na se a be 10 seconds o say me ho ba nsoli bieu ebi wo ho a wono no kro no na wa ba kro no ansa na me be ma asa se sole ha dey bi say obai me ye ansole wo free me ho a wo fro car call ya me wan say me be ma na sole e ho na me tue su na me say e die pa na e koso ma blabom ti edu ba bi hu say ade spiritual kan ho ana say e masturbation na maye no na free me kwala blame no because masturbation na me ye na JSS me ye na SS me ye na university ena me ye na service me san ye minya adwuma kran me san ye masturbation ni me giant no last year August or September ena me giant the man me giant ni say na me hwe TV mlebi na doctor ni bi kasa the consequences of masturbation enti ebomi hu ana o si obi a wan masturbation bia no ne bema eye ketekete enche ono oba da nya ne ho aba ena me say ai me di me ho ablo me di me ho awu me yam hye it is say we dey na nya spiritual because doctor say wo ye na nche na ho aba say ne enti na e bia wo hia oba nche bia na pepa na wo de mommy me pa che wo unse masturbation na starte ye no starte ya be 1 month time na spiritual marriage no so ye dey e de ne ho ba ye dey matu ho na mo beble ye be ko ho mommy mpa mo che medical adamose wone wa bedwafo nyina se me ba ye nso magime ofeso na mo makonya se de ha me no me mfa ntodwa me pa che from me Samuel se sibi se de wo kan ye no pa che me free ni wadu biase wana me wo asokwa adansi asokwa ni wadu biase pa cha mo mi ko mi kuro me wana me fa twem ni wadu biase na mabura kwa me edu na me ko forest road all the way achimoda na mpamocho de tiene se me ma me free mu wa abra na me wo 9 years die that time na me kaya me se na me wo class 3 ti me nana ena tete me eye do wo me maame me nana me maame ena tete me ye nuafo 4 na me ma 3 oba baako me na me second born time I me share school ase no me kodru JSS 1 ena madam fubi edimiwura ade bim na ade na odimiwura mu no ka kire me se be ma de so pesa wo tadua mu aye obema eye tentene ye kese a udware a na o massage na ase o twetwe obema no ati akotum na mo de semina twetwe mo be medwaye madam mommy pacha mommy na mo ti feelings
What feelings? Bachai. Satam now if you say what feelings. Na me kaya me wo be 13 14 years. Oh yeah, kwada bone ba to aso. What dey in court. Tibe just one madam for na kan no. Ebi wo ha me ta ko mu fie. Ti me ma me wu ye no ma me fa me se ne ba. E de ne kan ne ma. Aha, no odi na be ma ba ko pe. Ti op fa me kan ne ma ho. Ti bi wo ha ye pon school a o de me call ma me ho. Na o ma me anu aduana me ne nyina adi. Enti ebi wo ha wo dwale ene me giranche no dwale. To no no dwale a o de ne nsa ene sama na o de fefa ne be ma ho ana asola tententene o so hu. Wo ye bia be ma be tenten tetrete kese. Enti me so e de sa de ne be share me ho so. Ti be JSS2 kono be 14 years. Me dwale bia na me twetwe me be ma. Se e be tentene aye kese aye tetrete. Na me pa che o me ba. Oba ye we kura baburo o maami asemo amene wo kanu di no kore me wurade no soro be ye wotana bia. Amen. Ya na wo twetwe no ya na wo te atenka wo ni pedua no mu. O me pa chan. Ya wo fidie. Pa chan. Me hu sane me ma me spams babo ntene gu fam. Na kire se wi a wani mu aye ojobiri. Pa chan. Fidie wie no. Pa chan. Na unia no ya no no watchema wo ana de on said Pacho mia na metwetwe ade yo no so yasem no mu gina be to aso e ti o kire meta ade wie no mi free no hokom mi fi a me dwara na me yes ade no ti me yes ade na from JSS1 edeko JSS3 na me chance yes me ye no fe dia me ye me hu spam efije ma anya nko akire sha edi be me se be bosome ba ko bosome mienu ko no afei de me twetwe me be ma na me spam se free mu aba na se asome dem eti mi am se adi se de ati atomu o momla o ati atomu o to aso e enti e ma mani ba gye ho enti me dwale bia na me ye eden no chese asem na o kan say be ma ye ka me ra fi no kora eden no na ehia me pa che wo PSC producer the picture bi kire me say ubema no ba cha mami Dr. Amuzu baby a wo bi atie na brante obehia eduro na nkore nwotwe to aso enti emre bi e wo ho nso ya na me koda me ko mu ho ameda omo ho e ma ade me na infa ne say wafa me no ha boy no nko a wo ne room ti mattress da form say me ne da so ti me kwa me ti mi da ne ho na ade a chia ma ba fia bedwale na me ko school ti me koda ne ho a me ba bia me meda no mattress no side a me meda no ade enchi na me twetwe me be ma na ekwa animu no me koda ne ho a first me koda ne ho na ntisa ba afi me koda ne ho a ba bia me da ye no na eho asay spam ma pepiagu ba bia me da ye no na me box mu nyina asay na ye me furu so ne me hu nyina ti madam for na say first wo beda ha na aha nye sei adan na say dia wo da ha na aha ye sei na am so me de minima de kro na o say da bi we otimi de ne hwene ekọ best spread ne ho no ohia he wo say spam o na wo da ha me ha na me da na satam no na watwetwe na wantwetwe na ma twetwe na ma twetwe na da wo twetwe a wo pepe no wo wa hu me hunu but ade sana me koda ade be chi no na ba bia me da ye no eho spams agu ho na spams ni bia ye me ho te se de me no obi ada no okay enti me sana madam funa ka chem say da bi we de ye spam adai mo problem na am se me de minima de kro ana o say ne be say me da bia me koda me ta adwene ma ho enti na me sa no ana satama wo ye sa de na na oba dada Pacho na me no oba na ada na esa wonu uti feelings wo nsam nti samenem Pacha yo to aso enti me ye sa de na ema afei me wie JSS3 me da bia nso ana sa de na madam fone kan na me hunu ti afei me beda me ho nso still me da sore na me hu nyina asei na no ho no me nti ase ho ase na obi no bedada ye mu ana mommy mpacha sa na tie mada no chese asa obi bebutu me so chese one me da na me ho ye me de enti bien kwanhia na de makohia na nipa obeda aso no hu nanim me hu nanim na de a etie ne se
oyusu omo twa me ho ahia emma bia me ni mu se bia me namfofo ene otimi de we anim ba ade a chia no de we anim aba saa na na ye saa oba no mami a obewe wo no ya na topem wo he me pa che bi wo ho kra de bi wo a ade be che etimi ba ben plensa wo be na he mu ye ne etimi ebi wo etimi ba be 130 ma so akọ horo me ho na san ba be 430 ese wo ba ko no an wo di wunya me ba chan wo be na ni yeden me ba chan mami ya hunu na nim sa baba wa na mere wafo ya me no wo tete he bi ebi wo ha me hunu me hu panyini bi ba ko pe a me nim no ya wa ye wo fie nipa me pa chan mami me ka ko duru ho kabla na wo no wo fie nipa na wo no wasori ya betena wo so o emi fie nipa wo rewo ono kwa na hwe mi school me ka na sa kakra na bra wasem no ene mi nya etie ni ngina ntotodi ade oba bibia o ma me bibu se chire mu se de be na daachi ye de be ye hisire de ato ho no bi ba ye hunu kwa de be fa so na asem wa me die no eye honhom sem adifo me bo ayen me pa che yo mami enti mi wie SS mi wie JSS e de ko senior high school na senior high school na me call ye no enam afa mi dru SS1 na ekọ no me hwa me nipadua na nyini me ben ma de enyini unyi so no de eno de enyini enti de na me ye ne se ye sole ahomachi ne enyina yakọ bathroom akọdwale enam me ben ma nti no me mo ida se me kwakọdwale ntempa me fele me say me class ana obi be hu se me say na mbe mate fi say school dia ahwe ye be selewo enti ida se me dwale ntampa ana se metwe ma obi agala wie ansa na makọ class ti me late na me ko class ne ebom ya ene me hwe na ade achi na manim ade ya achi me nyale because me twe ma obi agala me late enti me nyana me ko class ye post ko ma fast adare de mi nya o hwase ahwe chega so yiri si neti unyale na wasa pepe anajo na ade akoto na class mpa chai na wa hemu tu etu ya netu o station to aswe enti SS no me ko na 4 years enti SS1 SS2 me be ma kotwa na eye afa mi do SS3 no minyini menya akwala aden na enu nkoa de still na me ye masturbation na wo metwetwe me ben ma me de semena na me ho sane me ye friend samene mu ene ede bi wo ha metimi ye be 2 3 sweet soap samene mu de no enti ha ma kye na ma sole na obi ada na me kodwa me di kan ye ba ko me pon school ba enwum na ebe dwale ansa na akọ prep ti me kodwale ntem na ntoma san ye sa time nyina na oba bia nada na me na oba bia nada na ne na po be na unsoso to aso enti ni nyina na me twetwe enti mami me duru SS3 no ena me se dabi ade de menti ase is champion na ade na ase nkoma ye die wani sram so ese woda ana wawura huhum asem na aba opusa kafra na me se wosoro ye wadwawa sa se yo na sinti aso we de menti ase SS3 ye ma kwan ena me kwasala me se wafu obi ti me kwaye no na me dwale anti ba ko ba be bowra dwaye ho minim de no obaye ohwe me bla na oba ma ne sasa no ye kra be ma fo chen enkran kitinkite be 9 years ne be 10 years ene me re hoi se wo soa ne kasa no ne ma okay ne man kitinkite ase mi jame tawo ho nti now from omode breme no ena ankla oya na obie bathroom door ni si to obie ye no ena o se obema na ekete da na omo sele ye be ma afiche ne ye be ma afiche no ena mo mi hye adwo na mi su ya were ho na mi so se enkla no kwa ka kire mi se wa bi go na mi fere de ekọ no but o man kwa ka na omo sele ya na omo de ko bo e wo fie na nim sha entimi na am se efie ha de mi sa ha de mi ma ha biem ade enkla na ayenti wan hwe me koso ba ha o mba kama obia ate enti
SS3 ye ma kwan na me ba fie ye ba fie na me friend me nana eye me maame do tete me na wo hwe me school no enam se nana me ne tena dan mu me ne pe enam se nana eni me bi nkoyi o ma blabom ena o se edi asema ena me shi o mommy no kwani miamie ni spe masturbation de man kan no ankyere me nana ba me dan na obi ni ma beda no ena me kan nam se nana ebia na watwe obi ni mba beda mu be 5 times wo be yi wa mami ade a wo ye ganafo mumi ensolentia no o na dwama no o hina me de me kire se spirit be pa no de no ye ni de say apostle general mu na mumi enhu o wa ya matanga anayi kubusua ni did say we do be ya matanga ayamatanga ne wo ya ne dodo ne to nhyɛ danso na ne yɛ nkrowa na epu akɔsoro kakra to no odi nyasa ono mame papa kasa enti me trans yam sinana na me mo dasani bia amane na me sinana me pa akyɛw bibi koso ma bra me ni padua nyini me be ma de nyini ana o se saa ana me sinana me fali o me pe ogie metima aro me ho amo ahwe ana o se ma me hwe wona na ba no ai wono so ana me ro me ni kasei ana o hwe ti ono ankasa ne yam hye no pe de oye nanim no asa ne yam hye no me sa na me hu no ana oka che me se aya eba ye me de na me da ho a enamu da ye mu asa obi da me so ne me da ebi wa asa me pese me gi me ho me try say me gi me ho no na asa ya kama mi asa wa kama mi ntim ho mi ntim nye me ho mi free man free mani batia na me hu nyina asai hoden che wo a anadwum nsam wo hu o se uni Christ ya yanu bi yagine mu abo mpa ya idura anadwo ayena o da kwa ejede kasem eba na me hu nyina asai ana me si na otwibu etimba 5 times da ko bi nso etimba ebia sana na be ba etimba 3 2 5 days in a week 4 days in a week ada odi a chemekola ye bia 3 days in a week ya sad o ban to aso de nanimu no ana o dane dane animu na dane different faces ele wode mesesi e champo animu ba wo champo ya de bajan na be ma de ya ibi ma emma nko ana me hu mu emma o matwa me ho ahia namfofo ebia abusuani bi kura wote far place ma hu nanim nipa me ka so hwe mi school ono ma hu ne ba ko pe ono so be we wana ono no de ne ba ya mintimu cheme ono no the experience ne de mi hu bi da na wo ba no wono na yawo woni wo beda yawo ma abone doge na no de wo ma abone doge namba che no de mi hu ase me no obi da me ho yem wono wa ba na wono wa betena so ene mba che sana meka no be wasre wono ye ode esibe yankwe enti asema me ka kire se na se ni se na mi ko me na ka kire me se maka wate mame moda sani bia mane o wiase na ade ono na hu no me ro me ho na wo hwe no ne yema hye no ade we minim na me boss we begu manim ase school mu ye besleme efie kura mete so obi abehu de ekoso mablab mo obi abedi me ho yawo se panyini pa na obe ma ye sei enti mame mo so nchiro da sani bia wa asasi so na sa na tie de a onim baabi o de me beko enti hono makoma tom yam se me nana eso o de me beko baabi obetum asem ne ho anamo momi mpacha me tena ho me nana mfama nko baabi a ene e bia school ena me san akoye enti me yakona msana na me pacha ma yi no so de kobla ko school bra mo bia school kobla ti me ko school form 3 ye ma kwan second ni ye ko 3 times ti ama kwan 3 term me bae me kan wan fi ena me de ko form 4 years me we 4 years ti form 4 no first semester form 4 me sa ba fie bi ena msana na ade we me ntiase wo san so de nya abotre me sin kan kiro bia o ka begu anim ase nya abotre enka me de ba ko ba wo de nya abotre ona na minya tam a onde adwuma me ye no na me de hwe mu school mo yafo o ma me wu ye no mo nyina mo da me so enti minya ho a me de ba ko ti momi me pa chawo
me na na tan fama onko ba bia enti edu ba mi hye me na na no je say enya de so obeboa me anka oboa me ti wanfi sana meka no enti me tena fie 1 year me wi SS na me results ba mi twai na me na na ede me ko to school mo de me ko university ni mu nyina no na me ye masturbation no na sa time ni nyina na unya mfa wo ba me fa wo ba bra me ko do university level 100 ho na me fa wo ba okay enti level 100 no ebi wo ha me wo lecture room a bibi ase bibi yem say pie ko ye masturbation masturbation fo yi ye bie phone line no a omo french rem eti mi hye nipa so saa wo bra wo go classroom nyina kasa enti lecture ko so a o ya washroom so wa around you akọ hewo ma pie ma ko twetwe me be ma na me ho be sa na me fine ebi wo ho wi a me hye me ho keke mata jem me ede me pia ma me san nye ba ko nka ho na ma san ye ansa na me friwa be sana ba lecture ho me mra na the lecture na che na bia wo twam kwa de foforo so ko ti wa atopemu de mami mbachan feeling na menya na jete no na edai ehia me ha enti ade amalu so class de ehu hia me kla ha enti e course sa me ko invest ni for 4 years the 4 years no na sa time wo level 100 a wo fa oba na no oba ne na level 100 no oba no mene na I mene ne daye mene ne oba ne daye na de na ma me mpe oba ne se me bema no aye kete me fele se me ro me hu oba anim pe mi age na menya no tina me fere se me yi me ho ana se oba me no oba e ko ewi a me yi me like na ama na hu ti me imagine say masturbation no ma me nyai endi sa de me fo oba bia wo fo oba e bia me fo oba e be gya be ti akọ enti me hia ba ya bi ne friend Veronica ti me hia no Cape Coast ti me hia na mami mpa cho me senepe ti me senepe na abaya na ye de eti ase enti etoda na obasa oba me ho a me se me ma me kokuma se me kọ ha me kọ Akra me ni ho me yesei watutu na sheda ha mi suro me be man nti ehu mi suro ti sa edu we ngani wo se ada won pemi ana ada na me be slawa o mbese me ba today bi no se me am ye dai me ma me ho kwan no oba ha enti obaye no mommy fa de ne de me na anya hwe the second time ena me no ehia na me ne hia na no kwan nyame anim nie meka se 2 minutes kura mani ena me hu sane me me piwie ye no me wan so li biau ati atom me wan so li biam oba ne ye me yilam be wana me hu so li ana say ade we be how na you okay ena me so then me pastor me say oba na me hu mfa me like me free hospital kwa na me bent me home for me I'm not feeling well because anim gwase no so to say me pay bibi ka and I say really and I'm saying I to was ababiem oba the same thing and I say amfa ebi wo ho beba no me ne be ye romance sa be 2-3 minutes romance na me ho sane me Dr. Amuzu be hia woje ama na wo ha wi so na wa ho sane me ho sane a romance no be 2 minutes na me ho sane me ho ntwale biem ene e be 2 hours me no room ho o kra me be mamu chese o mbibia bi no de obehu se be ma ni sha no anha no ahyase no na ohu ne se e bia pressure ana se bia bibi nti na ama na twa kom nti wan head and blame me first day no e bia ne bufu ya mintimi nka wan kan kire me the second day of front any face ne bufu ye but when the man kan kire me say but was it mama na ni anye o ka kire mama na ni anye and I say on fan chemi ensi biem the third day the same thing and o ka kire me say said the other ne ko ne de onu anga sana na ni nye be ma we de on timi ne nye dai na emra oh yes
onene bedano ojitu sitabe na ode mano ode utedu yake tuasano o mane da ho no wo fimu ana wotana uso ana o mane doge kachire me cause wodi any society and one shot na nuru inside the wago ti wo de prepare ano ana wo ye dey now Pachoma dog ni de me be ma ne kete ti entimi nye enulu kula entimi nye my sister me ba chan wo fimu ba chan mami fimu ko ba chan de wura edru ase ana no wa ba cho debi me be ma ne kete ayata akora for fly awon bed 2 weeks e de enti enu we again no kwa no wada ho ade aso wada ho keke me ye nyana omiamia ne fon so tuntum fe o fantu poku ya so mame me de example na me ma wo fimu a me ba no a odi machire na me fimu ma wo entimi enya dwuma no kai na ye tutorials na ya dia na dia ogie bi be ba ma wo a be ma no kwa de ensole o nyati yakotum ensole nyati yakotum mami tell ya nyati yakotum dia me kan ba cho ensole hey me bay and somehow we are graduate me boa Bajai where we university Bajai what radie Bajai aw enti say no asam no afa ni ye baba o e ma bi no wo mu a ye be frɛ from phone so nyina se bi asem wo mu nim hu bi ten ye tu mabunu fo se monye very careful na wi ase bone ne ye wo no o ha same kasa ti mami mi pacha o girl no so no ebi wo ha oba odama ade achi enti me kai debi no odam nchen kasa me kai debi no odam nchen na odam nchen no me so enam maho odinti ene de ha minti no oba stories ene ebi wo ko timba me say ene de me ye fasting ene de say ene ye fasting wa sorry na sa bi go me nim se manim begu ase ha enti no ebi wo ha me anadwo me meda anadwo no eye me ti se like me hu ne se yada woda ho me so me da ho eye me ti se as obi ni me da woda ye mada no na me be ma hye obi anum eh woda ye nim wa fu be ma no aha eti many be me ho abebo pitiri na me sole no many be me ho abebo pitira me sore no na fese kan be ma na hyege nanum god ye here Veronica no ya wo bo ne kuradui me fa cha mama na wo fu be ma no wo fe me be ma no ho na wono sa na ope ai mami ono o mo se friend say buroja abu se de ni o kan kire na che se wo fu be ma na no me fa cha wo wada no me madan se eyem ti ade dayem obi ni me ye bibisa nti mani betie no na obe ma ne hye nanum na hye nanum abi je munya na mo frɛ Veronica na maye ya agyan bi ya ntwentwe so kopem se mo frɛ ja emoso maye yo ni eweso nam kwa mu a wo ba na ye nua no me wo enkransa papa toast akua boachoa fosua Sara wo ahene apam dada ne bra Philip ne eben mu nyina se shoyi wo mu gina mu dendende sabela ba ya wonum etie bi same kasa ti mami ti bua masa na me mashi Vero ede na wo ye wo se ada wo ya akwala we ye be ma o wa di se obetwem pona de we ni ma bi se ade nwanwa onye onso adwebo obu baby mentwem pono sadai ha enti mami me bufu kula na like me nkasa me kanwa no da ho na bia wajai na mada sa ade na me se me hu ne be 3 times or so ti edru ba bi no mintimi satisfy very no enti no say the tian say oja me hoko because obabi I stories ene me de me be ma share na sia be 10 seconds o say me ho ba nsoli bieu ebi wo ho a wono no kro no na wa ba kro no ansa na me be ma asa hye say sole ha
They be say buy me yeah ansole wo free me ho a wo fro car call ya me wan say me be man asole e ho na me tue su na me say e die pa na e koso ma blabom ti edu ba bi hu say ade spiritual kan ho ana say e masturbation na maye no na free me kwala blame no because masturbation na me ye na JSS me ye na SS me ye na university ena me ye na service me san ye minya adwuma kran me san ye masturbation ni me giant no last year August or September ena me giant the man me giant ni say na me hwe TV mle bi na doctor ni bi kasa the consequences of masturbation enti ebomi hu ana o se obi a wan masturbation bia no ne bema eye ketekete enche ono oba da nya ne ho aba ena me say ai me di me ho ablo me di me ho awu me yam hye it is say we dey na nya spiritual because doctor say wo ye na nche na ho aba say ne enti na e bia wo hia wo ba nche bia na pepa na wo de mommy me pa che wo unse masturbation na start ye no start ya be 1 month time na spiritual marriage no so ye dey e de ne ho ba ye dey tu ho na mo bi matu ho na mo beble ye be ko ho e ko na pang duri nyina no ayarehwe ena wo pesame ye duru he mommy me duru se Veronica meda me son asa daye mu me hu se obi de me be ma ahye nanum wo fe ano o fe me ne be Peter me sore na oda me nchen a o de me be ma ahye nanum na wo ye wo girlfriend wa besra wa wonim se won ne da ho me pa chan me anti enfa ne say but when ni beti no na wo fe ma pa chan se no de nkanya bone se ne boy no ti so for mama premine ohini adazwa obia ana no enye de na ha me ne se bia ono no enkan kire me se bia ma dance na wa ye sa de no ususu se ho no su bibi be wo sa na me de ma adwene kire me de eti no su kokosi se enti eno no after a course be 2 times or so ti me bufuye e ba me kache no kache me se ade me nya me akwala like or say me adre ya obu baby say me o say me nya veranda say den me nya ready for relationship mama me nkofo oba uni veranda nkonya ti me nya ready say metima contain relationship ni mu sa ne mane man dia mama oba twema mama ha me ho kola nko gyingyina oba bia minimi le wo mo aba ne de o mate akutumu wa mo de wa mo pedi enye bi ni uwi mu asemu atutumu amano wo so no wasikume na mingu pa chokumi MBY mini yo tachima wo hemi ha basi brebia mo ne te besu idra na adwo no wo so ne gere ya wasikume kumi na mingu preko kumi na mingu preko ya kumi SOMPA say mommy me na na edie the last time me born amane o ka kire me say after talk say what them bako ba bi na wan fama nko no ka kire me say no ma nya hwe me nya nyini nu ba bi a enti me nyina beba obe ma no beba ai ma me worry si me nyina beba me worry na wo nyina dru sei o complaining wonim amanfo bi mo de class a beto mo nyina na royal tintintini na de wona na no ye yi na mazado ya wo hwehwe me eni kamu ba che ende minim ka say enti o kan sa asem we na fie so mini na otuti be different sa aduane a me wo de me like ono a ye wi aduane a bia me akofo mo de eto da me kofa ba dodo na ono a nante de me aduane brem wo dem ona na o serve os like os woni kun o kunu una na be mani ho me na be ma ho o se me na be ma ni wi a me nua wakofa ebi wo ha me no me hwe TV na o me didi ma hwa me fa na me se me de blow to de na ni be si wa no asa akosa nsuo wanyini pa o no asa akosa nsuo abesi wo mi ni mo bi a o se ni kun a waware no madam fu lady o se na se ka kire ne se ukun ya wale ndie me de me kun nu na wo se ne papa ewu me manyina ono wo se ne papa tie ohini ni adasa na o ware nti o se ne ma na maame ne ye no na no odin chese te se wone ne twe kola nkasa
awade na nyina girl na etwa so crap and baby atena osi boy na banka ofradwuma ba obitia akohye ne maame dem ne di nkoma beye 12 am afi na no oba beda tina de ekoso na no den ti ona na no maame prema ohini adazwa obie tie o enti efie no ebema me ho ye menua mohi tie na mfo ti me bra panyini ebuja me na se ada na on de open asem sa ti me buja me na da question no was wo de woni ble blade no ono like ena me bra panyini we has wantwa me na metwa ya metimi eco university ena was wo no university so obeko school aba no able to oba wa se ye jeje ne so da be obenya adwin mu kan esua de na me bra se dabi o ye ono se aso yo hene me ye panyini chen no ye nyesa like timi ka chona say she abahye bone me na me bibi ni a o say me na ade ma me face say bia ye hia bibi a me bra kwa me na na mfa ma no me call de be ma me tibi wa me bra ka chem say ko na na ko gi we bla ko gi ska bla me hu say sami de me kam na ko se ne say me ne enche me wi asem no me ne verono ejaye no me san hia ma bi ba na de omo vero ye me de omo no omo nyeme sa okay enti enam sa mini ahode na me be ma ye ketekete nti me se mintimi satisfy obenti no de me ne se me san pe efa ma bi ene omo tena ne ma no me fo mu a me se mintimi satisfy enti na makoto abrafuduro abobo nya gina so hello akate yo kasa tina makoto sa abrafuduro ni bi aphrodisia bi okay eno so manom bia kakra na manom se de be ya me ho ebegina so na matimi e de oba na ada ti me sha se se me nom sa nro no me nom a na e wakema me na afi mani age nti asa na maye okay bedu ba bi no me nom a wakibiem ye nya no yo aha hello oba he ma he no me pa chao ya frame ohini ni me was SOMPA TV so na abrantie bia betena me show so ensem a wo keka no me dwene ho a me ntiase ye fra no Samuel was asibe ni wadu bia sempa chao ni mu no patan onimu no wakwa be so adaworo ma pa chao baby am nim Cape Coast aha but your friend Veronica me pa chao wasi wani ushia ye na me se nkitahudie mu no kwan ya na wode ne faso no ase wanya adwin bi se ne predicament a wo msesi ane be ma ye ketwa na wono wo ho no anadwu bi obesole na ne be ma hye wanum enti osusu se bi a honhom sem bi wom me ba kuna du abrante edi ubo ye mu odu wadawroma ede na woni mu fa ho ka no kore kire wo maame Ipacho megase pacho ni minim wo ho ni se ipacho obese me pe no e ba ne nkyanya na o twetwetwe ne ho na minim de enti a o twetwetwe ne ho sa ama me bu ni bebi se woni valanda ka se wo nya ade enti me bia me ba ya na maka se be de wo se me ne wo hie na se na me ya na wo twetwetwe ho na minim de enti sa wo san twetwetwe ne ho sa enti mini ne chia ye no amba me hwe ne be mana na ishama me mini ani wo baabia menye baifo mini zero me pa che wo maame emra se isasa no a wode we wo no ankomu ama wana na ginani mu hala anko anda de kanu ho no mo no pa che no mi baabia na mini ne hia na me ntehwe nti ba me tafre ho ya na me okay na wode prepre kekene ma wo na wa pepe me boa Ipacha ntina chese wo no so onu be hia na ne de na emoa wo age se emoa mi shoma me wo fefia na wo sabe wo tafre ya ho no ya ntime nwro nye kese Ipacha debut na yeda na wo ni jaye Ipacha that me bo Ipacha say me see yeda na wo ni jaye Ipacha enu ti na ma mi jaye no na chese nya de obetimi satisfy wo
If I told them, I mean, Tishy, Shaman, maybe I'm in Tishy. And what you say be our when you be na baby, baby. Na, say be our barney bear matine bia, ye bedana. Obema lekiwa na uso uye na idea no ma nya de bia ya honhum bia meboa pacho de ni boni bia tini ba ni be ma na iso ni tini na ma meta na wantu ni fu se bia obeboa no na nka matu ho anamo bia a ebeboa oh sem da mi se bia me kan wo mo nti wo se me twi me ho na ho sa me twi me ho no beboa me tunti min consider no kwan bia so oh pacho de bi edru kura mi se me tre edru kura mana mi se edru kura me de mana onyi nti me ha me ho ko fa edru be mbre no Vero ye beda ase why se wanya ye ho abotre na woni yakasa nyame nhira onye ni panyina oh same ti se woni oba wo life by jode me problem no like me kura nkofo oba me problem no me slow just say na me ye be free from me no me busa o say what to one am also what to kwan bebre o ko he mommy makoslim kuma se de machini ha pa ena makoslim islam de no me do tamale no me sa to aso ko yendi papa akokra bi na me ko no obe 95 years owo asankare akra kwan so ba bi asankare obi na ma me hu no se ode me komo ane papa no obe 120 years e wo silem ho ti eduru yendi no osan ye du tamale ye fa ka ko yendi baby okoye na ahwefo mo we picture no na eda so no baby okoye no abeda tv ne so no oh ti ye du yendi ne ye san fa ka to aso afi ye ko du baby afi de kan kokwanti ye di moto ena to agene ne so enti krom ho no kania ni ho o phone du mo wi solar ena charge ena da so no ti sa dan we mu na me da me ko di ho 4 days enti papa no yese wo yade pa o me ma hwemu ni ade de honhom mu nsem enti papa no ekum ade ba ko bi o yemam okum fu odwan like onye odwan panyini asa odwan bakakla ena ode ye akwankyere maame enti me nko na me wi odwan no odwan ba fu uti mere mom je afun me pe oje me ba enti na me wi ana me ko toilet we mutu me mutu eniam be ble no de maame a me num ko me ni padua mu still enti papa no e different akokoluma pa we 120 o team from one sole ha na ni je dan hu ade papa ti ne ba 90 years na de me koye na sa papa no na ye papa no e first born na de me koye ha enti ansa kwa na me be ko ni sigana me di kan etua mu bra taadin kra me tua mu be half wa ha papa no so ne loro fe na e di die mu bibia me a na no ko ba ye anya yi papa no after 4 papa no ka che me say oluma na 120 years no ka che me say said ya dru no die ontimi nya ho hwe ba bia wa hwa ade na dru pa wo say yale bonanim but wo say me be man problem wom they say uti wa ya ne mu ye oden e mu hyehyeme papa e mu hyehyeme especially say e me yase ye ntimi fa be man into tv ni so picture no nanka obaye wadwonso mommy acha 30 minutes bia wata me kodwonso na unyi ni se baba so bi na aye wo ha wo bebrebe mommy makoko hospital so me kwa e mami nro na still eti se same udi si na abedwafo abam na jemo so atranse ne ahwe no e de na wo pe mo abe na wo pe me ba mommy de me so bi a wa wie school graduate wo kira de wo SSA na bajan kase me last one I make can say na maka menche last year na me bra panyini e ware ti me ne madam fo ko jam mo wedding na se enti ye koye no na me na me titre ho me gige me bra ne sika enti sika no me gina na me na obi bo ma chise obi plan ma chise me twa me no se na me na me hu no me na ba no me hu no e no se me hu a chofi amafeo me ntan ko ho saa sika na me de asende no me hu a chofi amafeo
media ye pon as all them de ne acquire refreshment to refreshment na me gigi sika no enti ho no be prem abati no ha and also one day want me ntwa me pon refreshment we coffee enti me pon ya me fa fi ansa na makọ and I'm saying na mpa cha mate tie wi me ne madam fo ni nyina na coffee ye coin na mo fa mo enti me ne mo fa mo di nkomo no na me na na frɛ madam fo no ko gina nchen enti asemo ka che madam no say me da ase onyame nhyira wo udi mi kunu na ba fi ama fe no wa ya ade o mante asemo ka che madam fo mante tie di nkoma ye free ho kromu anadwo be 10:30 na na ye free ho ti ye pie free na ye ba na ye be du kwa madam fo say chale me ye ma himi no na am say dia asema wo say da bia wasema wo ka say ade bia hanto 17 years wo da obi no be da be 17 years na na ka asem bi ne na me ye ma himi na am say dia asem wo say me na ka che ne say nani age say ono di ni kunu able no ohun na che wa ya ade enti wa o ye nya didie bi say asem na ya me ka che no enye kwa bibi wom mi wosofu bi a wo hye de a mi wosofu bi a wo hye de a me mpe ne ho enye dai enko ena asola meko me pastor ehu aka kire me say obi wale me waka kire me say 2 times but yentimi nya hwemfa ho mommy sese no ade ne bana ne me baba da na me be ma mutu tu me hyehyeme from 10 years by sao me be ma mu hyehyeme sa e dey metima dwon so ma akoma ko be 25 unya diabetes me nim the last hospital me ko say doctor ne check him no me lab or say me sugar you okay me blood you okay and I'm say je na ha me what can UTI ena or say UTI no ohunu ena ohun say pain wo me be me mu ha na nyini sa masturbation wa twetwe na mu nti ba akwate o me eno de me ntimi nkyele ti dey say dia na wo pe me pemwa se mommoa me o ha ni free me so na nani na nyina obi da so no be ene me beda mani nyu adwuma mu